Abaturo mu cyaro cya Iserero barebiro kutangara ahanyuma y'efakazi okubagambira ngo mutabani abire namuhayira ngo naza ku mutema mwite yabatamuhire kibanja akakiguza akabona hampiha ati nanye musimeno gwanduhize ndenda kubyajya ashigwa kurusa akora mangusigeze enchimvemwe n'amajana g'impangisize ebindi kundi kugurize kuna kugurize takakinyanyanga ngafihira mejo erindi kali kujijirira erindi nkihame ngo yikuni gosho yarampere nabundi ko watwere mo twanje tunalimvulire hatolenda kuntemera ki ati utampere itakajya tata mfitire nikale abahara bawe nabatabani bawe baza kushangora umurambwe meto na nyina bobere batinisho konka bamushyari baragira ki alo barabaterana ishonga zawo twazijire muri n'abataka agire bitwayiha mu miri yayikirizingere na meto n'abataka kunka kujya ikire nyima bakayungiriza bagira ki bakayungiriza ba leta magezi gatalimu ebintu byashuba byatabuka tuganira na Tadeo Meto orukutina tinserezo kwita nyina kandi ibintu byatugambire mama ampaye nshingo emwera shubogo wagwa bambali side mukono bumosho na watwara side mukono buryo ahargo kanyakabungu mbwino twayikirizinga nanye kunabona aho kuhinga hadya tata aho kwatine handi hona yarampere konke byo na bihwere byabereho kutasa kwanje ndaza kutasa mama yanga kunjujirira Pooriisi tahiro mu nshongezi embere takatabucire ukazi ngo mubinge muke yiba yamusigiremu atari bayagizire ki wamuresa ko ni wamurese tino wabase kumuye tino ruganda ngo nibaramubeye katugambe ubundi arabashanga bine baramuba tihine muramu wogo oroza kujatinga aha iwo kawuri mukaba ryabawe baryaba wakafa mgeni uroko gende toro ruganda rwetu no akwa baryabawe nyowe baryabawe no mukazi wanje Charity ni wogo hati katugambe tukabona ngana abantu babiri tusheme kusharamu okuchondozo kukozwe Pooriisi nukoreka ngo emishango y'obwitsi ekizire kurugirira aha nshonga z'amataka omuri Kanungu bakia persons mugume muzegendeserize munonga waura ngo umwana ari kufana nyina ogumara ari kufanisha nango ruga mugezeho munonga kurangwe ezo shonga mwazurikiriza gasha kwa hweza Wilfred.